Nak, ambil Mbak Sakin nak. Tur, ambil Mbak Sakin Tur. Yo, Mbak, tunggu sebentar. Kok, Pak? Apa yang bagian kabak wah? Micin, Pak. Yo badau anak kondak. Awak minta Sakin ngagen mecit. Terkira micin tadi itu. Apa nak jaleh ngecek tu? Nak jalan ba adan mecit dang. Lampiang putih relie dia main bawang. Cigin lah setek ambil Sakin dah. Pak, cikit kok apa? Mandeh ya. Cigin tu capek. Oh, itu makasih. Oh. Nah, tu santai, Pak. Tu ambian. Yo anak kini kau nak so kampung sana tentu deh lah. Kenapa ya? Mak, ada yang cerita badan, nak tak parik tu. Oh, letak badan. Tak parik tadi. Yalah, buat tinggal ke dalam deh. Aku tak awak salah, tapi kan untuk ada pembalian tadi. Kaitan tu makan. Salah, kan udah tangan-tangan kan ni tak ada tadi. Yalah, kan dulu lah. Kelas lah.